Yeah. You already know my people out there. Yeah, them come here, bad boy shot, a collaborator, champion, the monster conqueror for me. The teacher, the preacher, conductor, my brother, Mr. Dream, stop balance, stop connector, true hustler, true monster, the monster issue guy, the motivator, the extravaganza, how reporting that in number one, the tasty boy. I live the life I love, and I love the life I live. The top shot, number one. YAGO. Big energy. Team Big Energy, stand up. Now, good, you know, intro ni mazako, maybe no intro murayizi. You already know. Murayizi everywhere, iyo mva mukagera no intro murayizi. Nibaza icyambere na mbere kuri sound, I hope ko muri ko muranyumva neza. Maze imisi numva abantu bambwira ngo muri voice notes zawe ngo gira ngo habarimwo ibintu me people. Umunsi nagaragaje gushiramo umwuka nanje ntabwo byari bimaze imisi imeze neza ariko ndavuze ati no exclusive ngomba kurara ndayibahaye maze kunyumva umaze kubona content and guess what me people. So kimeze gute umuntu bitwa Nyagwayo Innocent canke YAGO Pondati canke YAGO for real bivana no kumuzi kwamumenye gahunda imeze gute aheje kwandika kuri Twitter yiwe amenyesha yuko right now tuvugana yamaze gusezera urwanda kubw'imvo zitandukanye z'abantu bagiye baramugenda ko imyaka ngo ishika kuri 4 bagomba kumwica ariko arabwira abakunzi biwe. Nimvuga abakunzi biwe murumvamo Big Energy, nimvuga abakunzi biwe murumvamo Big Energy team. Aravuze ngo ntabwo azigira batengwa, iyo agiye azabaho neza, iyo agiye azakora ibiganiro, iyo agiye azagumamo abatamwo content after content. Murabizi ko ico kintu yaremewe ariko mwibuke yuko kuva kera yaravuze ati Big Energy stand up. Nuvuga ngo hari abantu kuva kera bamye bamugenda ko, hari abantu kuva kera bamye badashaka iterambere ryiwe, batangazwa n'iterambere ryiwe. Mugabo uno musa bigeze yabonye ko ibintu bibaye over, aravuga ati igihugu canje ndayikunda, nzokigenderamo mamagaye nzoza, ariko ko bigeze dogre bigeze ko nuko ngomba kumanza gukita. So nuko bimeze, ntabwo ari inkuru nziza, ntabwo ari ikintu kiryoshe ku muntu nka YAGO the big name, umuririmbyi nka YAGO urenze, umunyamakuru urenze, umuntu ufite ibintu byinshi ufasha abaturage. So guys, birababaje, ntabwo ari ikintu kiryoshe ariko mugabo maybe reka turindire iyo bigiye kuja. Ndakubwira ngo making sure ko wakanze subscribe ni butarayi kandi mbere namba bigitukura. What are waiting? Urindi iki? So duhure mu zindi content, making sure ko wakanze subscribe, like, share and comment. Muri commentaire nimuze mubyibagira, section comment tuba tubabona ibyo mutubwibona ko tubikorera ko. So see you next time. One love.